Urumva Shafiki? Ndikumva. Mfite pre-contract ya Kiyovu ya next season, nzajya kuba coach muri Kiyovu. Subizi ko nari ngiye no kugutwara muri Muhazi. Sasa ntago najya gutoza muri Kiyovu, yaragiye deuxième division. Kandi urabizi Kiyovu turi gukora ibishoboka byose kugira ngo igume muri Premier Division. Uramfasha ikirere kandi umwaka utaha tuzaba turi kumwe. Subizi ko nge najya mbeshya wa mugabo we. Nge njya mbeshya wa mugabo. Ndikumva kocha, ndabizi. Uramfasha ikirere kandi urabizi Drogba si mukunda. Ndabizi ibintu yankoze. Ndabizi nanjye yankoze ibintu. Nawe icyo yagukoze urabizi. Yego. None uramfasha iki wa mugabo? Kocha urabizi turi mu kifungo. Yego. Turi mu kifungo. Cyo nagombiye ikintu ngiye kukufasha. Ko ebana sinzi ikintu wamfasha. Ndashaka kuvugana nawe, navugana na Shaurini. Gasongo naga agikina ariko. Azakina. Gasongo we ni inshuti yanjye, we ndamwizeye 100%. Ubwo rero sinzi ikintu ufasha wa mugabo. Ikibazo ni ikifungo Swaumu. Swaumu none ubwo nkora iki? Nago byemewe muri Swaumu. Nago byemewe muri Swaumu. None ubwo ndakora iki rero? Ngaho ngira inama. Icyo ndi bukora. Maybe vugana na abungabo. Na Gasongo na Shauri. Ego. Nimero ya Shauri niwe ntago ngira nimero ye. Gasongo wenda. Okay, ngiye kukuyishira hano kuri nkwereke. Numira kuri WhatsApp. Okay.